Sadawe ni Iran shunki nimachu nangsu la Iran ki ze uranium kenge tsele gewa sagyu yenje sera chewa yu. Tudun shaken gegab shenam la tudun sungyub chegur nunshu pamake yobare. Amerike Iran ki dujun kozun kowe ze uranium tseka suyu tenge zingyong ki dembeb chewe tudune chiden chewa nesun dunja ngomar oman tsokudu donum kewe tusin la torgoy tanken Iran yinba Amerike gyunzu cheyo kyang Iran ki ter ngolen che mepa mase gegab ni ki delam losab geshir kuryo. Ari gyabdu inyu langbale Europe gegab shenki tusin torgyo ki töngen la shimju cheshin yobale arir gyablan che mebre. Assessment is based on the intelligence, the weapons used. Ari chisil hengang ki dinsa ba Morgan ki tusin torken Iran yinba dubdani sanwe nezu rabata ledun peche peju chebe chonjata lakzil ngeja Iran ki tusin shen la torgyo tangba chele ngaku ki gegab shen da minjawe Iran la töngen da nuba yobani ngoyo nedan chayo jujudu. We have seen no moderating behavior by this regime. Chisil hengang ki jinsapa Morgan ki sadawe ni Iran ki sera chebatini ze uranium zentro chigyu tabju shi yimbata. Geji chizo ki Iran lamtir tongju melu tha debe longu shibju ring Iran ki chedan la gyunju che de nyokta ting sabu yimba deju cheshing. Ari gesun hengangi sadawe nyen kisha nga kudu ari mangmi tongtra chik parma tongju sera pe yobata. Chuzo sokso jam Pelosi yi sadawe chirur gegam niki dalam losab jendu kyurshimba side kushab Trump zingyong ki losab tingsab geshi takju da chashinam chuzo la nyensen shugo jisungdu. Chuzo tumi kajigi gegam niki dewa dudu tongkeni tade zingyong yinba kabji che dube chuzo tumi lehi yi. Well, the United States pulled out of the agreement. Chodune chiden chige America chayu ngazu gukda dene chodune chiden chebe jela shegyul ha marriage jodu. Chisi chungji Pompeo kisha nga gu ki ledun la genkur yoba lojo Florida ngade na yoba u gondom kanto pep yoba tang. Ari chisi chungji Pompeo isungna Iran ki dujen khojun sujun chunzi chigyur shida ki tablam kangu pejo donggu cheshiyodu.